kuyiş bulmağına kuyuşumda güldürdüm. Sağlıklarına tuzlayıp bir kuyuşumuze, bir kuyuşumuze berğimler. Bir kuyuşumuze, bir kuyuşumuze, bir kuyuşumuze berğimler. Sanat medeniyet, kullerge yoktu nur birer. Mevlüde kaderde bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Meskenlerden kozan, ufallar var. Bizning jırlar buldu bir güzel. Nindi akıllı söz bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Bizning şaşılar bir yaş bulmağına Sağlıklarına tuzlayıp bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir kuruşu uze, bir ömre. Qadrli tamoshachilar, tuğanlar, şulay deyim. Yarım şulay deyerge, mana shu halga biz shunday shart kiydik. Bizni shunday жылы qarshi oldilar, shunday tavlishalar eshitdilar. Biz Tatariston o'zimiz Moskvada tug'ib o'sgan xotin-qizlar, endi atilarimiz, anilarimiz, babalarimiz endi Moskvada tug'ib o'sib, shularga biz tatar tilin, tatar jырын балачактан үйрәндек. Бүгенге көнгә Медина ансамблен җыштырдык. Альфия Шәрәфетдинова, Нурия Мөхәммәтҗанова. Шу җырлар белән йөрибез. Чилиләрдә, Россия буенча Татарстанга инде икенче тапкыр киләбез шундый үзебезнең тур белән. Рәхмәт сезгә чакырган өчен. Үзебезне күрсәтеп, эшләрне карап. Бездә Татарстан бигрәк тә ошый. Безнең рухи ватаныбыз, кешеләребез матур, гөрләнәбез без шундый татарлар белән, шундый талантлы, шундый сөйкемлеләр, матурлар инде искиткәч. Рәхмәт сезгә. Мин үзем җырларны, киен җырларыма язам. Татарстан авторларына, Москва авторларына. И хәзер безнең тур багышлап җибез менә шу нотный сборник Рәхмәт ялсан дигән сборник, анда минем үземнең җырларым балаларга да, мөнәҗәтләр дә, и шундый инде безнең тормышка башланган җырлар. Шу җырларны, шу сборникны, дискларны минем ләкин бар сезгә бүләк итеп бирергә. Беренчедән сәхнәгә чакырам Рөстәм Хәсиповичны. Рөстәм Хәсипович белән бик матур телефонда сөйләштек. Мин аңладым тавышыннан, бик яхшы матур кеше икән. Шулаймы? Рөстәм Хәсипович. Ноталар белән дискны үзегезме отдел культурында карарсыз, җырларсыз. Альмира ханымны чакырам. Можно я попрошу вас, да?
Альмир ханым, сізді тоже бірінші тапқыр көрдік, навик ұшады. Бізге ұшау сіздің қаты. Әне, и біздің шын Ерді ханым, көжесін Лесет ханым. Рустам Хатимович, сізден сөз. Еңіз қайырлы күн, құрметлі бұл балшы, ол халықтар келген қонақтар, құрметлі Мәскеу және Иран араларын яқын етіп келген біздің мұқтарам қонақтарымыз. Мен сөзін соңырақ айтмекші едім. Айтырсыз. Күштен әшілеріңізді үшін зор рахмет. Қазір моторына концерт қарайық, ана мен рахмет сөзін соңынан айтамын. Рұқсат бердіңіз, біздің кешен дұрықандар. Сізге рахметлерімізді білдіреміз. Шынраға біздің жеріміз шылай деп атала. Рахмет яусын. Татарстанда изге бұрынғы татар халық жырын. Сіз риза ма? Біргәләп. Попури на тему татарских народных песен. Біргәләп. Quando
ташында жер бар. Мен аны Варя Левас белән җырлыйм. Группанана. Варя Левас үзе миңа шу җырын сайлады. Игек бүләк тә матур җыр, татар халык җыры. Умырзая. Әйе. Әйдәгез теркәләп. Специальная репетиция ясадык. Тавышларыгыз шуны контрактысын. Әйдәгез. Репертуар. Батарейки, говорят, надо поменять. Давайте поменяем, а я пока расскажу. Микрофон просто поменять. Да, давайте поменяем. Идек бит. Барсында. Этапта была. Я хотела рассказать о том, что наш ансамбль Медина 2007 года уже существует. Без чит илләрдә булдык, гарәп илләрдә булдык, кая гына булмадык, татар начальникларны күрсәттек. Без рус телендә дә җырлыйбыз, татар телендә дә, гарәп телендә. Рассказывать очень долго нашу историю. Иорданияда булдык, Туниста, Марокко, Иран, Саудовская Аравия, Турция. Безнең инде бывшие советские республики, Казахстан, Узбекистан. Безнең 3 ел
Менә шундый матур кыз катнашты. Сабрана. Ул сезнең районда. Сезнең районнан икән. Бик күп сөйләдең безгә апас турында. Менә бүген беренче тапкыр күрдек. Нинди матур. Сез исеткәч, не расскажете слова, но безнең Ләйсән шундый үзе тавышлы, уже шундый, она такая обаятельная, она нас всех покорила, и всех тоже покоряла в других странах. Ее у нас все время хотели украсть. То вещи ее крали, то в море чуть не утопили в мертвом. Вот без нас окладок. Меня матур кешегіміз Ләйсән Абеева. У нас сегодня вновь на сцене бигрәк шотландық. Менә сіздің районға келдік. Аллаға шүкір Ләйсән, апас районында. Аллаға шүкір. Мен шушы мөнәҗәтләрне, шушы рухи җырларны біз җырлыйбыз. Салават. Салятуллах, салямуллах, салямуллах, расулилля, салятуллах, салямуллах, аля ясин, хабибилля, салятуллах, салямуллах, аля ясин, хабибилля, тавассальна Пәйгамбәр турында язылган Коръән бездә шун без җырлыйбыз. Әссәлату ала нәби.
Җырлардан кабаланды. Рәсем Мәскәүдә безнең эшләре. Без әйтәм бит Мәскәү үсеп туган хатын кызлар, без рус мәктәпләрдә укыдык. Рәсем безгә дөрес татар сүзләрендә өйрәтте. Аллага шөкер, рәхмәтләрне белдерәбез сиңа Ләйсән. Особенно хотим поблагодарить твою маму. Покажитесь, мама. Менә шаган шундый яшь хатын, мотор. Вот, Фарида ханым, рахмат сезгә. Такую хорошую дочку воспитали. Не столько энергии, столько молодости. Вот, динне, хайрлы гумер, безне Аллах Та'аля берсен. И всего-всего самого хорошего вам и вашей семье. Рахмат. У нас очень много рассказов про эти поездки. Вы, пожалуйста, сделайте встречу одну с Лейсен. Она вам расскажет, как нас лично посол приглашал Иордании. Как он говорил, что мы делаем гораздо больше, чем все дипломаты вместе взятые. Его жена нам пекла торты. Они нам прям... Потому что в этих странах приезжают хор Пятницкого. Они не понимают. Или там балет, который... И никто не приходит. А на наши концерты приходили все. Залы были переполнены, переаншлаг. Потому что мы из России, российские мусульмане, а пели на понятном всем языке. Ты обязательно скажи, Лейсан, ладно? Какие у нас приключения были. Хәзер мин карадым, менә минем иң яраткан җырым Манара турында. Наверное, это ваши мечети, но мы ее поем. Мәскәү безнең мәчетебезгә багышлап, ул 15 елда була реконструирована благодаря муфти Равилю Хазряту. Менә мәчетләр турында җырыбыз. Манара.
Görüyor gitmeye yarar. Sizlik bir şey. Ormanlarga girseng, ağaçlarga öttürüsünü gizle, tüzünü giz. Gün-güne de birge çiğyolaşıp bulmayı oturayık elle bugün hiç. Gün-güne de birge çiğyolaşıp bulmayı oturayık elle bugün hiç. Elle bugün, elle bugün hiç. Elle bugün, elle bugün hiç. Ormanlarga girsem hayran kalam, yaşimenning büyülegenine. Sözüme koysa hayran kalam, sizning için üzülgenine. Sözüme koysa hayran kalam, sizning için üzülgenine. Sizning için üzülem. Sizning için üzülem. Ormanlarga girseng sızgırıptı, şallamağan ağaç kalmasın. Koyçirde girsem de yaxşı bulayık, soklanmağan kişi kalmasın. Koyçirde girsem de yaxşı bulayık, soklanmağan kişi kalmasın. Soklanmağan kişi kalmasın. Soklanmağan
tezrek özger Ayazken bu tezrek yoklarıp gitsin yüreğimde Şılgılarım yokka çıksın bir şularım Yokka çıksın bir şularım Bir şularım
Мәсәлендә, Әлмира безнең ханымында, Апас районының Аккалфагының җитәкчесе, Әлмира ханым, сәхнәгә чакырабыз. Безгә бер уй килде шулай. Шушы алда организация юк. Без хәзер Аккалфаклар Мәскәүдән килдек. Ләсән, китмә, сайлыйбыз хәзер. Кемнең кандидатурасы? Чынлап та, әгәр дә уйласак, безнең әле районыбызда, авылларда Аккалфак оешмалары юк. Менә мин үземнән инде районнан тәкъдим иткәчтен баштарак инде булдырып та булмас дип, бер дә алынасы килмәде инде бу эшкә. Үзем дә ярты ай гына Аккалфакның җитәкчесе булып сайланып куйганыма. Һәм инде һәрбер авылдан хәзер безгә Аккалфакка җитәкчеләр сайларга кирәк. Мин менә сезнең авылдан барыгызны да белеп бетермим. Шулай да инде без хәзер танышырга да өлгердегез. Сез дә шулай бит, Наилә ханым. Садыкова Гөлнараны тәкъдим итәрем. Әгәр дә сез риза булсагыз, әйдәгез әле алкышлыйк әле барыбыз да Гөлнара биргә чыгалы. Сез риза. Шундый кичкәч ашларны пешерә Гөлнара. Беренче хатын кешегә Аккалфакларга. Шулаймы? Аккалфакның нәрсә икәне әнә биргә дә язылып куелган инде ул. Хатын-кызларның иҗтимагый берлеге. Мәскәү шәһәрендә аның җитәкчесе безнең Наилә ханым. Тагын бер кат алкышлыйк әле аны. Менә инде районда мин булсам, хәзер сезнең авылыгызда ләптеп алкышлыйк әле Гөлнара Садыкова булачак. Аллага шөкер. Сайладык. Сайладык дип саныйбызмы? Сайладык. Барыгыз да риза? Барыгыз да риза. Гөлнара, син шушы сәгатьтән, шушы минуттан Алтын балыкчы авылының Аккалфак иҗтимагый оешмасының җитәкчесе булып саналасың. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Безне дәвам итәбез җырчыбызны. Менә безнең коллективта Мәскәү татарлары, Түбән Новгородның татарлары, ашы җырчыбыз Ставрополь татары. Зульфия Хабибулаева, лауреат телевизионного конкурса «Татармага». Қаршы алыңыз. Хәзер Рөстәм Яхин «Киек казлар китә».
лауреат международных конкурсов Рафек Валитов. Зульфия Халилова. Рафек Валитов. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hürmetli Apas rayonunun
Bulun balıkçı diyen avlanın tamaşaçıları. Mene en birinci sizge zor rahmetlerinizi bildiremiz. Bütün işlerinizi taşlap, avul yerinde biliriz bindi. Sıyırlar salmagan, trikler karamagan, kazlar yapmagan. Biz yüzümüzde olmalıları, aldatı biz kemalılar meskede yaşasak da. Bilem işlerinizde kübikenin şu an kadar kalmastan kildiğiniz mene bizden konsertka. Zorunun gerekmedi yüzünüzge. Mene direkt indi. Zora kadarınızı bildiresiniz ki de. Mene Apazyan'da bir motor çişmeli oğul var. Almira Hanım bizde Apas'ın pavarotundan çıkıp alıp, getirip bütün Apas şehrini көрсетip, bir kınlıge yaptı, çınlap da bir zor işler işlenirken iken biz şimdi küpçülerde bulabız. Mene tarihini iske alıp kaldırу için bir küp işler işlengen. Çınlap da mene sizin glava indi, şulaydık nagir rayonun glavasına indi, şehrin iyimi gubernatörünü anın karşında bahçeye gerek. Çınlap da bir küp işler işlengen. Bizden yedi mene şimdi planlarda tutuyor, bizim minimeskede turizmden şehirlengen göre mene getirip yaşlarga ko'rsatasi var edi. Nechik mene istakdatlar, mene to'g'izgan yerda bütün tanıqlı kishilar. Biz endi taramat bilan teng kishilar. Mana bu shular lozim. Biz mene yaqinlarda küp tanıqlı yatsa chiqqanlar, mene Haydar Begichev ko'rshi avlumizda kichkina kilometr bizdan yashay, Rashid Alibag'apov 5 kilometr bizdan yashay. Şolay mene Naile Hanım'ın etisenisi bizden yaplardan mene şoşunday motor talantlı jırçını tutturup üstürüp bizge bileliktiler. Şolay benim oğlumdan Medeni degan oğlu var bizde. İldar abi Şigapov, заслуженный России, тоже bizden oğuldan, bizden yaplardan bir gerçekten yaşap ile Meskev'nin medeniyet yurtunda rukovodитель болып işli, художественный rukovodитель болып işli. Bizim de benim yüzümde bir yarat kancırımda olup geldim. Bizim yaplardan Seyit Abdulin degan yigit, işitkeniz de vardır. O yüze jırtçı da, yüze kompozitor da, yüze jırlarını da yazar. Jır aytile, yaşi de yaşi şol kişi degan bir motor jırı, bugünkisinde bir aktualli.
Avucumlarda bit mene halk, bit monga boy kişiler. Ciddi şakaya karaganda alır, kendileri nişkerek, yüzleri uruş etkende doğrular, namnoğu bolşa doğrular. Şuna göre içkinde mene gelip avul yerine bir monla cırcılanca gidesin. Sizge belki tanır bolgandır jır. Hey atala, sen bit bugün bana gidesin.
Синди Күбе, Иван. Сәхнәгә чакырамыз. Наиля Фатихова, Татарстанның, Россияның танылган артисткасы һәм Мәдинә группасы. Менә бүген без бергә шу җырны да җырлыйк әле. Назифа Каримованың сүзләренә язылган без бергә. Яшкә җиткән без инде без, яшьлекне сагынып
Ярам бүген ничек әйтерсез, шадымы юкмы әллә онытмыйк дусларны. Хәзер безнең дусларыбыз турында Мәскәүдә дусларыбыз күп инде, үзегез аңладыгыз. Без Хакарим белән күп җырлар яздык турында. Шы җыр татар генераллары. Ул безнең генераллар турында без алар белән горурланабыз. Махмуд Гариев, Расим Сулейманович Актюрин, Чанышев. Күп аялар. Хәзер экранда
diye gazap күргәннәргә чакыра халкың тавышлары. Дуслык телендә сөйләшә белә татар генераллары. Дуслык телендә сөйләшә белә татар генераллары. Шундай геройлар яши бер герой турында безнең тагын бер җыр Аэроплан дигән җыр Назифа Каримова сүзләре. Заслуженный летчик России, летчик-испытатель Ильдус Керамов. Аэроплан. Ayran
из 20 века. Benim jırım Nuriye İzmail'in sözlerini yazdım. Güller. Aydayız. Güller şeşe akkan var, şiiri gülmesiyle şaklanan. Güllerime güller tutuver, şaklığımı zillenip toplar var. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Neresinden gönül boşalır, düşeceksin şahın davula. Dillerime yokmuş ömür bir, sarılıp bir kanatlarıma. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe akkan var, şiiri gülmesiyle şaklanan. Güllerime güller susiver, şaklığımı sinir saklar var. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl hatırlatırız. Güller güller şeşe bakarız, güllerim nasıl Rahmet, sizin jırlarınızda bilen siz TV'da көргәнегез бар. Ең қара әле. Күземә, әйдәгез. Бергәләп. Güller
Мәскәү татарлар турында. Мен яшик, бер булыйк. Назифа Каримовна, сезләре әйдәгез. Менә Мәскәүдә Муса Җәлил урамы бар. Тукайның да урамы бар. Sizlerine zonançı tümetey.
Туған еліне сағынғанда ізге düşer сырман жыры көңілдерге йоқты бірер көңілдерге тиген жылы урыққан болсынды бірге болсын шаттықлары юғы бары біз қатарлар игі yüzlü балалары урыққан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз қатарлар игі yüzlü балалары туған елімнің сағынғанда әнемдей үзілейді үй қаршымда сайраған құш әдем ұмтыртқан тирек урыннан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз татарлар игі yüzlü балалары урыннан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз татарлар игі yüzlü балалары туғаннан сағынғанда өтмесlikler yüzümüzde білім кетер қайда жүрегім тамсын болған бақлы сөзге урыннан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз татарлар игі yüzlü балалары урыннан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз татарлар игі yüzlü балалары урыннан болсын бірге болсын шаттықлары юғы бары біз татарлар игі yüzlü Рәхмәт, достар. Туганнар, шушы белән безнең концертыбыз тәмам. Бер-беребез бик шат сезон белән күрешергә, безнең рәхмәтләребезне белдерәбез, безне шундый җылы каршы алган өчен. Сезгә Рөстәм Хәсипович сәтләгән чакырабыз сезне. Ой, рәхмәт. Напросилась. Ана бит. Рәхмәт. Тамашачылар, біздің яратқан артистларыбыз Найля ханым. Бүгін ескерткіш шындай мотор концерт болды, бейрем болды апасы районында. Біздің апасыбыз мотор көрдіңіз инаны. Мен өзім қайтып жете алмадым, үлгермедім сіздің башалар. Шама көрейінді елмері аны башқарды. Әменді сізні өзіміздің апас табик мотор өте тұрған сауан тойына шақырып қаламын сізні. Жай күні июнь айында өте татарның саван тойы бик мотор өте апасы районында. Шында қайтыңыз әлі. Шында моторлап бүтін апасына тағы бір қат яқшылап көрсетеміз. Әхәмділігі бұл концерт үшін сізге ұлы рәхмәтімізді жеткізеді. Нашыл жырақ араларына яқын етіп қайтуыңыз сізге келешекте ижади оңышлар болсын. Исен сау болсын. Коллектив Бик мотор, ескерткіш мотор шында іштелі концерт қарадық бүгін. Ял еттірдіңіз бұлын балықшы халқын. Енді сіздің үстінен зор алқыс береді барымыздан. Біздің районда район басшылығы мәдениетқа белгістілер екені ел сайын шошындай мотор клублар ремонтлейбіз, жаңа клублар салына. Шошәлі өткен жыл ғана
капиталь ремонт болды бұл клубқа. Ауыл халқына енді шындай концертні көрсетәсі келді. Шуңа көре шушы ауылға қойдық бұл концертінің. Әңгі келешекте тағын ұңышылар тілеп бекітеміз тамықырды. Итігіне рұқсат етсеңіз, мен де айтып кетер едім. Аққалфақ турында енді, Пушкаштың шоңында турында айтылы. Көплергіне нәрсе соңыл Аққалфақ деген менің құлағыма енді кірді де. Аққалфақ ол шыңды ұйышма, татар қатын қызларына мәнфәғатын ұяқлайтырған ұйышма. Олығына төгіл, татар тілін өстіре тұрған, татар тілін сақлайтырған ұйышма. Һәм шулай ук менә бүгенге концерттан да күргәнсездер. Миллилеге безне, үзебезнең халык арасыннан чыккан батырларыбызны, менә татар генералы дигән җырны җырлаган чакта бөтен тәннәр шимердәде бит, шулай бит. Татар дигән сүзне ишетү белән ничек тә канатланып китәбез барыбызда. Һәм ул безнең Аққалфақ оешмасы милли мирасыбызны үстерә торган оешма. Менә сезгә кичкенә генә мәгълүмат, сезгә инде Наилә ханым һәм башкалар, мин бүген шундый горурландым, чөнки биредә якташыбыз, менә безнең Ләйсән чыгыш ясады. Мин шундый горурландым. Алар белән бит каягына барып җитмәгән, каягына барып бетмәгән. Сезгә Алланың рәхмәте яусын. Киләчәк тормышыгызда зур уңышлар һәм менә безнең җитәкчебез әйткәнчә, әйдәгез әле, Сабан туена безгә килегез әле 19-нчы елга. Ләйсән турында нәрсе әйтмәкчімін, Ләйсән ұмыттым. Бізде Апас районына хас бола тұрған 2000 конкурс бар, биыл 11-ші ел болды. Ләйсән анда катнашты биыл һәм ең мұңлы пар жеңушісі болды. Енді хәзер сүзне болын балықшыларға бирәбез. Ләйсән һәм Гөлнара. Ижатташ хөрмәтле дип әйтим әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Алла рәхмәтләребез сезгә. Безне бүген ял иттердегез сез. Рәхмәт бик. Сезгә иҗат кишмәләрегез гел шулай тулып торсын. Йытмасын. Гел шундый матур җырлар иҗат иттегез, җырлагыз, җырлап яши. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шулай ук бакчаларда үскән матур гөлләр, матур чәчәкләр сезгә. Рәхмәт. Безнең авыл турында гомер чакрымнары дигән. Бу очрашу истәлеге шушы китапны укып чыгырсыз әле. Безне турында тагын бер кат искә алырсыз. Безнең бездән истәлек сезгә. Безнең болын балыкчы авыл җирлеге башлыгы. Хәйрле кичәр барыгызга да. Хәйрле кич, хөрмәтле Наилә ханым һәм сезнең исемдә барлык коллективыгыз. Искиткеч матур концерт, шу хәтле күңелдә соклану, ярату хисләре сезгә карата. Менә ничек шундый җылар мәсьәлә тудырдыгыз безнең клубта, Сабын клубны җылыттыгыз. Рәхмәт ясын. Мәскәүдән концерт дигәч бик документны көтә башлаган идек. Һәм менә ниһаять шуның күрү вакытына ирештек. Алланың рәхмәтләре яусын. Бу концерт безнең күңелләрне җылытты. Иҗади юлыгыз, коллективның иҗади юлы озын, бәхетле юл булсын. Җыр чишмәләребез, чишмәләребез кайчан да саклансын, саекмасын. Тагын килегез безнең янга. Инде сезне чакырышлар күп булды. Нәкъ булын дип атап тагын килегез әле. Рәхмәт яусын. Һәм бик шат без бүгін Ләйсәнне күрүебезгә. Ләйсән бит ул безнең якташыбыз, апасының донаты ул безнең болын балыкчыныкы. Менә монда залда аның дәвәтисе Минәтулла абый белән Фәрих апа. Әнә абыйсы Ринат, әнисе Фәрида апа. Әнә апасы Лилия монда утыралар. Тулы гаилә монда килгән. Әлбәттә, алар һичсез гына кичәләр. Наилә ханым сезгә килгәндә без сезне күрүгә бик шатбыз. Безнең бу сезнең җырларны тыңлап үсте. Бу Наилә ханым урысча гына җырлап биргән Наиләне
Татарша Умырзая жырлатқан кіші бет. Марат Бәшәровтың татарша жырлатқан кіші. Гүлләрімізге біздің қызлар бейбістілер. Біздің балалар. Менің қызым шудан оқытушы зейреткеш, біздің һәр күні шул киге бейтейді дейді аматташтым. Өзімізні де. Қазіргі тәртіпті. Мен рәхмәт көңілді шул яңа келерін яңадан яңғыратқаныңыз үшін. Бик зор рәхмәтләр сізге. Ижатығыз гүрләп чешек атсын. Һәм тағында бик күпләрні шатландырып яшәгіз. Sizge sağlık, tırnışlı, hayırlı ömürler dileriz, teşekkür ederim. Şıraşırga bizge Allah Teala tağın da nasip etsin. Rahmet sizge. Rüstem Efendi'ye rahmet. İlnat sizge rahmet. Bizim artistlarına rahmet. Alfiye Rekidinova, Rafik Validov, Leysel Avdeyeva, Зульфия Хабибулаева, Нурия Мухамеджанова. И мне заслуженная артистка Российской Федерации Республики Татарстан Найля Фадехова. Сіздің білән, рахмет, сіздің үшін.